Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia qiegħed jibqa' jinsisti li ma jitlobx vot ta' fiduċja fit-tmexxija tiegħu waqt il-kunsill ġenerali. Jumejn wara li l-fazzjoni ta' Busuttil ppreżentat petizzjoni biex tisfiduċjah, Delia qiegħed jagħżel li jinjora lill-fazzjoni li trid twarbu mit-tmexxija tal-Partit. Adrian Delia qal li hu ma biddilx il-pożizzjoni tiegħu u mhux se jitlob vot ta' fiduċja fit-tmexxija tiegħu. Dan minkejja sejħiet sabiex ilaqqa kunsill ġenerali u jitlob vot ta' fiduċja fit-tmexxija tiegħu wara li wassal lill-Partit Nazzjonalista għall-ikbar żewġ telfiet elettorali fl-elezzjonijiet ta' Mejju. But if I can ask you, so now obviously it's sort of a formal process now, almost calling for your resignation. Are you willing now to call a confidence vote yourself, maybe with the Tesserati who backed you back in September? I do not wish to comment at this stage because there is a process which is ongoing, so I wouldn't want to disrupt that, but at the opportune time I will make any other comment. Up to now, I never changed my position, so. F'ġimgħa oħra ta' maltemp għall-Partit Nazzjonalista, Adrian Delia ma kienx jaf se jaqbad jgħid u beda jlaqlaq meta mistoqsi mill-ġurnalisti dwar il-ġejjieni tiegħu. It's a little bit I want to be precise in my words. An unbalanced sort of act that you have a few people who contemplate having a bigger, wider or larger say than so many others. So. Adrian Delia qiegħed mhux biss jiffaċċja pressjoni minn ta' deputati nazzjonalisti sabiex jirreżenja jew jitlob vot ta' fiduċja tal-li sanġabru biżżejjed firem kontrih biex jitlaqqa kunsill ġenerali li fih għandu jittieħed vot sigri dwar it-tmexxija tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.